Dekada idona, Ajénsia Notisioza Timor-Leste tatoli-pe sai naroman informasaun kualidade, rigór, kredível iha rai-laran. Ita-boot jornalista mídia privadu sira Timor-Leste, Ita-nia eskrita iha poder kapasidade, hodi lori mudansa tane lian komunidade nian. Mai kompete iha Kompetisaun Hakerek Kreativu. Hatudu Ita-nia talentu iha reportajen narrativa ka perfil inovativo, nomenan prêmio financeiro no USD Sertifikadu. Submete Ita-nia obra escrita com volume letra rihun-resin to rihun-rua atus 5. Lembra, a mim prioritiza tebes originalidade no rigor jornalístico. Ita-nia obra diaklio se publica e portal oficial tatoli-Dekada. Entrega prêmio se hala'o iha lorong rihun-resin itu bulan Julho tinang rihun-rua rihun-resin. Mai Hakerek Kreativu, cria história.